Bu mangken musibah apa sih tadi? Amet gunung letu. Malah gunung letu neka bu, kelano. Mulai dari Merapi Jogja, Sinabung Sumatera, Gunung Kelut Kediri, Raung Banyuwangi, malah saya terakhir endin kakek huruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'dah. Seteja para habaib, para ulama, pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kong langkong Hadratul Mukarram Al-Habib Abdul Qadir bin Hashim Al-Kaf, Hadratul Mukarram Kiai Haji Mas Muslim Ikram Semareteti Raja, tonton takok labu raja setia korse kerajaan genteng koknya. Hadratul Mukarram Kiai Ahmad Sibaweh, Hadratul Mukarram Kiai Haji Mas Imam Luqmanul Hakim, setejana saya sangat beten kaulah amul jaaki, bapak-bapak muslimin, ibu-ibu muslimat, setejah sepada mulja tor moga-moga emul jaaki sarang Gusti Allah. Secara singkat kula ta'abid 15 menit. Ebekto Gusteh Kanjeng Nabi songkan terakhir. Ebekto Kanjeng Nabi songkan terakhir, alhamdulillah sobung orang moneng saya nyapot Kanjeng Nabi. Sambil nyapot nompa apa nih? Saya nyapot Kanjeng Nabi nika makhluk soceh setoron dari langit asmana malaikat Jibril alaihis. Mara kana dina ke dingaki urusan sambil cur ngoncur tak apa-apa lah. Cur ngoncur cet-pecet tak apa-apa. Are sapidato rek bener raja. Ebekto malaikat Jibril longku esetin Gusti Nabi, Kanjeng Nabi sempat atanya, Jibril engkau sekejaaki bakal wafat, ada umur. Engkau mulat ada umur Jibril, been bagi toron pole ke bumi. Malaikat Jibril ajawab, engki Gusti Nabi, selastaren ajunan deki wafat, dan kula bakal toron ke bumi ke 10 kali, antara lain pertama epakon nyabut sebagian barokan bumi. Lemon bumi ini kemangken lebihnya cabut barokan bu. Musibana pemangken setade lambak kuleki kana musibah dia sepaling raja encan remon neng nyaman nak pala tahun. Ya tahu siapa sak gebenya aja. Mapah cek coba nih. Padahal moncan reng kelaka aro nyaman benela pala tahun, bala tahun. Artena bala deteng ben tahun. Keng direng dina dia lepah nyol menganyol. Yo bala pala tahun.
Kometau sekali. Hari dia emak hari sampai sih. Dujak keluaran kok kita pidato ro gila rapati. Mantera beli boleh kah gimana? Bu, mangken musibah apa sih tadi? Amit, Gunung Letu. Malah Gunung Letu nih ke bu, no? Mulai dari Merapi Jogja, Sinabung Sumatera, Gunung Kelut Kediri, Raung Banyuwangi, malah saya terakhir endin kakek huruf Bromo. Bromo. Mon Semeru Majeng bingkok baca kita bagi letu. Bayar apa tadi ngapacan engkau deh. Seanya memusibah makin gunung letu, gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor, tsunami, kebakaran terjadi eman keeman, pesawat geger, kapal laut tenggelam, perampokan, peledakan bom, pembunuhan. Beda apa nih? Barokah banyak eja. Barokah banyak eja but lantaran kelenon menusah bene tambah semak ke Gusti Allah. Oh din mana semakin tambah jauh ke Gusti. Contoh, mone compok pula mangken mon anya malangker di tokur ramian tokuru. Masjid di pertelon ramian pertelon. Alhamdulillah emoneng padeh. Abi jelas padeh cek le sapa pun. Ule sing ngenes nek bu sing ngenes. Mon are Jumat kol 10 masjid lengacapak kiroat. Are Pak Bapak iki benyak bu nenenge Tegel cot pecotan sapen khusyuk Ananggala. Sapen dulu tak laten maenga Jumat benengko sapen. Beh aroma enggak roba. Kayak ngebos pancet ngel metengel. Sampai adzan Jumat, hayya 'alas shalah. Ngeding adzan cek saena. Sapen taring atole ke budi bu. Kasane suarana apa bos? Bos aja jawab keng sapen sambil pecotet. Arya cerempek kasane orang ngadan be. Sapen tepak ke sapi cerdas mari kuliah sapen. Atau lepole ke budi. Adan ini kenapa bos? Bos jawab sapen sambil tokol cerempek ongkur. Adan ini manggil orang abajang be. Pas sapen mandelit kak bos. Kaki mata bajang bos. Bos kaki mata bajang. Bos panggil serengian sambil kor-kor. Iya peh seporan kok baca tak bajang. Sahapen pinter, tenang bos. Takok bos atau dus. Kakek mon tak bojong bos. Pada bi engkau. Pada bi capek. Sambian jak gelek takok tepak kelaken kakir. Pengajian mangken manter nambah nekul sambian sajian semak ke Gusti Allah. Ketika manusanya kesajian lalai, sajian jauh ke Gusti Allah, barokan bumi ke bu tambah lober, barokan bumi ini kegelenon tambah bersih. Ketika manusia kuleban ajunan, odik tambah jauh ke Gusti. Lah, tarik sadar. 10 menit lagi lah, dari luang 5 menit ya. Ulang apa zaki sambian letak cek ke wai tengah rubinya senondu lah tak kau sampai nyap-cap. Mon se nyap-cap aing merepet tak apa-apa tak kau se beban merepet.
Kula ben sambian odik ni kemon sadar, ternyata odik ni kebene tambah ngode, odik ni ketambah sep. Mun tak percaya je odik tambah sepo, kemarin mulai pengajian gender tedung langsung akacah. Akacah. Bayan je takok pancet aroma ngode. Tak reng lambak mun ki ngoden tar ke pengajian sampai anak denden peret abek bau minyak room. Aduh mau lepo sepo salata denden bau remason. Dingin mon ki ngode ke pengajian takok gengku nyango permen. Mau lepo sepo ke pengajian makin nyango ngaria. Betrek. B38. Lemon umur tambah sepo, bik kuburan bene tambah jauh, bik kuburan tambah sem. Malah mon omong kuburan merengis. Polan mangkene kesebenyak ya rabi malaikat maut bagian sepo lempo. Sengak sepo lempo ni janyak banyak kuli lah. Abang kok benar apa sang kok adiet malaikat temu bi malaikat. Sambi pole orang odik molopo sepo adente apa? Adente apa? Paling repot orang odik molopo sepo nyalo na patenggi letak kira tangke lemedek maling letak kira kuat. Nora abal-balan penempa kemengeh. Adaptar jadi penyanyi Nora Irwan Biganang cetang ke suaran pelo. Nyalo na DPR mulai sepo sapa semelia cek ngabasaki foto la ontep. Anu foto na gelek bi orang tangku nangis. Abini boleh mula po sepo ya karotong potongnya tengah kita ongke lengang sor. De emak agana monta tuli abali ka Guste. Arya sora abali ka Allah mole arya. La tuli lati. De remacaran abali ka Allah. Se pertama ben se utama engkel atau bet pebenyak maca istighfar nyoon sapora ka Guste. Kula sekut mator mangken dunya ni ketepan banjir dosa ibu gi. Dari raja na banjir dosa mangken akili kepok compon ring Islam make compon makai nak pereki ya. Ayo compon saya mangken saya tak kebanjiran TV. Kon sapa saya tak kebanjiran TV. Cereng kon kiain TV jek rajaan. Kula paling ontep ngobu TV pak. Tak seneng. Keng kula mau tak ngobu TV tang anak agelajar kon datang ke. Akhirnya malah tak belajar bi kula melaki TV. Jadi kula melaki anak engkau karo ngampong. Hanya mengampong melo tak melo? Melo kia. Abocah-ocah TV mengakui parabola, saya hanya tombol ampun siap melayani 120 channel. Perkuat merepat. Nengal TV na pemangkin saya tadi. Deki pah bedemak kaiku megengku nyetel parabola nga tengah malam. Saya setel pas tepak ke TV Korea bi Thailand nek binen cuma aku tangan bi acawetan. Abu make makai ngetelak gember ngak jeria aglauk dia toh. Banjir tuh dingin orang moneng menteronyong film India nang puntar ke gedung Gontor Probolinggo. Abu ciong kok tawar saya dia. Mangken sampian teronyong film India tahu saya ke gedung Indian datang TV kon sampian tarik masuk aki kepingan Siti langsung keluar caya-caya bi cukup tahe
mangken saya tak kebanjiran HP. Ayo. Mak jadi kompos saya tak naku HP, cek bu aja naku telok. Dosa apa saya telepon? Allah gara-gara HP mangken pah banyak reng selingkuh. Cek le tahun di lake, polan di HP, bongan pun teleponan di lake noreng, cuma tek ngelate ke janko. Badet ada, saban. Allah gara-gara banyak reng selingkuh bu, bentahun neng Indonesia ini ke polisi nemu bayi mate cekel, buang kas-kas, got tekel sabo, buan bayi. Ya montengkan semuangan bayi ini bener orang laki ada coba datang kancah. Ya semuangan bayi ini kancan malawar ya jom. Apa jauh gelek kancan kakirnya sarah. Orang bine mon kadung bengal makalareng laki pak. Amit kepon ke muslim gelek. Jek le tahu selebere angkireng laki yang kuwi golongan rek. Pusar golongan kakir ya. Moreng laki coba jek letang kancah ada si arrogan. Jadi mah beda. Artena mon orang laki nero angkireng bine tak bengal todus. Abu moreng bini bengal nero angkireng laki bu sarah deh pak sarah. Cepon ke muslim gele mon lambe bedereng bini asal beren aro binen belum tuh. Indonesia merdeka belum terima oleh bini sebini ke negara arah apa seleber mak cecere moneng. Mon sa seleberen pandek di peraben pende letuah dumata kaca kebedok mon Desi Ratnasari aseleberen pandek pantes betes ngonyer Desi Ratnasari lemon Bu Sari sara golongan kakek sara. Cek lah tahu. Sebadan orang oneng pak lah sarong ngak ni angguireng lake. Apok yang kui bireng bini. Mon reng lake coba jeletang kanca ada sak samperan. Di mah beda. Ya beda reng lake asamperan sekeje paksa polan jadi kemantan. Asamperan pakein angling dharma penyongkel keres padahal saya nyocoa saya beban keres pak mon orang laki numpak sepeda bine pantes tak pantes reng laki numpak Mio pantes numpak Ebit pantes numpak Vario pantes apa mangken reng bine nyetir sepeda laki saya setir fiction aku sarah golongan dari pak saya dujur reng nek bine nyetir ninja amet celanan seret kelambin kaos ketat mau nyetir sepeda laki tanpa tunundu ada di budi buki kepadon pak bapak senumpak sepeda motor budi dari keton ke bukit temu karena cemi tabrak ya gara-gara nyongok bukit ke kancan kakir itu Allah mon letunya ni kebanjir tusah ada sebisa selamat dari tusah kecepa kula sampian pepenter atau bayi penangkal napa penangkal tusah engkel atau bet pabenyak maca istighfar nyoon sepora ka Gusti kelaban barokan pengajian kaleman di pengajian mantur sedaja paring kuat ngakhirin odi kelaban atau bet ka Allah
Sehingga ketika kula ajunan depak ka ajal, moga-moga keberengan oleh pangapuran Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekentoh orang lebih nyon sepora. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.